Ndio nkuchenio chono nchamba kienene kisiasa chithite na mbere kuoneka atikangabana kana Mwangaza na mubunge wa Mpuru wa Bori nendiura wari MCA wa Thangatha Gervasio King'ori na manetie Mpuru bone ni akiwa ngwewe nendene kurwana na ngabana bonde bara batongiria Meru Mwankati ya miezi kethira nendete wanyuma kimantu yege witi na mbere kumania na bone ndia kariba Thangatha na bagitetera mubunge wona kuga omutongiria na batiguteyo kurukini boretie mama gutiga kuritaniria ngwe na chindo bakithirano kithirwende kwatanira na bara bathurire kenda kuritira akari ngora kubatire Uma kaumo bauto tiani to lagita maendeleo no to kuthawe na ndo nyinge che kulu anto no to interest ku ndendo kura mwaka ombere devolution yekoya onwere mtoto apita munya oro winkuru mutene oro amitinogia ndene tiania ote maendeleo tonere mweshimwa ngaba na kiraito muronge enda kuruta ngwene nya muno omwangangia otengwa rutere nende ndoria atere kawira Mwangaza mami wetu atwendete Meru yayo ngaba na wetu urairo kina inagia nyonto wetu ngaba na ni mama wachetha na kawira no tukawira ichume mongi ndenda kuimenemerete kel yeye meake guo tiaretie na ndino makwanite mweshimwa Mpuru imiario yorarare MCA wa Thangatha Tigania Central Gervasio King'ori Kayana akimeneria mubunge otigania East Mpuru wa Bori kumania nkuchanio ate kawe na gavana Kawira Mwangaza ire kucheleti akaribaga itika wandie Thangatha nteretia ngongwaka na igururia wandie nteretia muga kwa mheshimiwa King'ori baraba mwithukirite bonene kwenda kwira Kayana agechwa burake ukiawe gikunyira na bura muromo yawe yukaona bia kuria akaruma mheshimiwa Mpuru murikanie ewitie mongo Mpuru mwaka wa 2017 ere ombere kuthurwa agiteka Thangatha ward are MCA Kayana tumunga MCA takunguga utire na Thangatha ward manto yake abate kwengana bakindiba kare kana Mpuru mutongoro mwaga muno twaithia mgocha Mpuru ya utite kipindi ya 2013 authe ngoinge muno inkuria Kayana kirumo mheshimiwa Mpuru na tutaitu na tureterete au mekinduri na tueta girinde kura taitu kwambere Kayana agingwa no turika bo are apuo na tukayana na remero into jetu tukagurira kaita kauria no githagene tutagwingira guo na tukwenda uyagwa nyanto ba Thangatha batumite wita kuruma mheshimiwa Mpuru akario mutongoria tu atiganisti to muthurure ai mutongoria tu ora aturutire ngwe kipindi gethire ke 2017 twegira muntu ayo tonjes pratique chunga kabea tiania choka nyuma muchokere tiania taono kuma ndera mbwa endeka nkumura tha Mpuru achoka aona na kuinja barabara na kwa nambasare ambio muchokotha atumire ni Kawira Mwangaza Kayana ito muthurite mwaka wa 2017 na twamwinga no ntuba kurema kuritira Thangatha ngwi Mpuru ka thukirie loya ikuwa twewe Nyambene county Mpuru ka thukirie kuwa ntwethingia achogwo ngwine kwa Ukayana ni mbibituma utura urumanga mheshimiwa wetu orira aregire kwa ku ruitone aritoa saitia mana na basari orira uwe utainya ana 30 rira wari MCA nkurukia kariba ibonanetie kuria kwanirwa kwao inkuchanio ii pakiwa muntu na bati kurita ngwechi awe ate kuiwa atioronge thoro jwa mheshimiwa Mpuru nonto bakorumwa imama ngabana Kawira Mwangaza na na usieta bishop otebu kombe kama mama oruma mose Mpuru nonto bombere teka kende borutanaria ngoge na mheshimiwa Mpuru bwena ngoge cia kuira bo baterete kurutaniria na MCA onia kankigororo sana na ororo bunene muno Kawira Mwangaza ogeketha Mpuru bombere buru dispensary kunate ete na daktari maternity yathirire wata dispensary kunate oruta siringi manajare oruta sindano family na watu kura tutereka ucentia kwanza kura ya euya ngavana kaya kuthakiringa rotharaka ngwa ya ringa tigania ndaringa ya tharaka no ndo gwata kirondi we mutasi ndo family thari gwata kuna tema kana yare oruta gwata matanete utenda gwata sibitaru ta gwanu bebute kendo wa ndagwa ene kauria re gwanu bebute gweta oruta okwa siringi okwa paracetamol ya siringi ekwa mna oruta gwanu bebute tyo gweta no kemesi kana gwata mathira daktari batharaka au kirondi ekutwa inyere kutwa ya ndagwa nkarigara muno ngavana re okiaria pabureki kuta ogira ndagwa pabureki Tharaka Nithi county na Meru county mama gore gweta matanete ko gwetere matanete ko nkiripotera Wero TV kuma Tiania mbeta wa Mukiri wa Mithika.